maze mwisi yagizwe sha tuzabayo dusugiye udapfa kureguka maze mwisi yagizwe sha tuzabayo dusugiye udapfa kureguka Kwiremo, ubari kwiremo, ubaraje, yesaraje, kandageze kwiremo, kwiremo, ubari kwiremo, ubaraje, yesaraje, kandageze kwiremo, maze mwisi yagizwe sha tuzabayo dusubire udapfa kureguka tutakibabara maze mwisi yagizwe sha tuzabayo dusubire udapfa kureguka tutakibabara kwiremo ubari kwiremo ubaraje yesaraje kandageze kwiremo ubari kwiremo ubaraje yesaraje kandageze kwiremo yazabura ikambara amahoro azahora keretse Yesu asendeho yazabura ikambara amahoro azahora keretse Yesu asendeho kwiremo ubari kwiremo ubaraje yesaraje kandageze kwiremo ubari kwiremo ubaraje yesaraje kandageze kwiremo. Haleluya. Nani bahumugisha urakoze cyane. Asante sana. Tunashukuru Imana kwa tugeze ku mwanya. Tunashukuru Mungu kwa kufika kwa wakati huu. Mungu amekuwa pamoja nasi kwa kila mambo yote, na tunashukuru kwa kila mmoja. Tunashukuru mchungaji ambaye amenena neno la Mungu, na nyinyi ambao mmesikia neno la Mungu. Mungu awabariki. Tunataka kutamatisha kipindi cha kanisa ili familia ituongoze kwa kipindi cha pili. Tuombe Mungu. Tukishukuru Mungu kwa mambo yote ambayo yametendeka hapa. Pia na kuombea familia na mambo mengine ambayo yako hapa mbele. Mchungaji Mbana naye ataomba Mungu. Uhoraho mwana Yesu, turaguhimbaje muri uyu mwanya, turashima izina ryawe rizarigena ibihe ku buzima bwacu. Ushimwe kuko ari watanze uyu mwana mu muryango, ariko nanone igihe ciwe cagera ukamuhamagara. Yobu yaravuze ngo zawe n'umugore kandi ngo cuzuye mu ruho agakenyuka. Aravuka kameze nk'uzo, maze ngo agahita nk'igicucu agacibwa ndetse ontarame. Turashima ko igihe cawe iyo kugeze zindi mbaraga zibaho, nta bindi zo kwitanga ico wagambiriye n'ico wagenye mu gihe cawe. Wibazwe kuko ari wewe wari waratanze umwana muri uyu muryango, kandi uyu munsi ukaba washimye kumuhamagara kugira ngo umujane mu bwami bwo mu ijuru. Reka ubugingo n'ibitekerezo n'ubwenge bwacu byakire ubwo bushake bwawe. Reka itorero
n'umuryango babashishe kwakira no kumenya neza ko bari ubwiru bw'Imana. Bibiliya irambwira ngo ubwiru bw'Imana burakomeye, ntawe ubasha kumenya icyo ugambiriye n'icyo ushaka, ariko iyo ubikoze tuba tubyishimiramo. Ijambo ryatubwiye ngo tugomba kugira ibyiringiro kuko iyo tuja iwacu ni mu ijuru. Pawulo yaravuze ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza wacu ko azava, ngo aje guhindura iyi mibiri yo gucishwa bugufi, maze ngo akayishushanya n'ubwiza bwe. Uhimbazwe kuko uri Imana izidukura muri iyi mibiri, uzudukura muri iyi ngando yo gucishwa bugufi, yo kugwara no kugwaza, yo kubabarira muri iyi si, maze ukatujana mu muco w'Imana n'ijuru, aho tuzoja kwimana nawe ingoma y'iteka ryose. Uyu muryango nuhumurizwe nawe Mana, amagambo yawe yavuzwe n'abihumure rikwiriye ryuzuye mu mitima ya buri wese uri hano. Ibindi bibazo byose abantu bo kwibaza hejuru y'urupfu, ufitiye igisubizo kuko uri humure riganje ryuzuye rishitse. Haleluya, haleluya. Buri wese wageze hano ahumurizwe n'ijambo ryawe. Umuryango, ababyeyi, abavandimwe b'uyu mwana bahumurizwe n'ijambo ryawe, kandi ribakomeze kandi ribashe kubaka rwose. Bimbazwe ku mirimo yose yakorewe hano, abaganiriye ijambo ryawe, abaririmbye ndetse n'abarambuye ibiganza baguturiye, baho umugisha Mwami Yesu. Nanone igice cya kabiri tugiye kujamo, komeza ubane natwe, gahunda zose ziri bubere muri iki kibanza zibemo, bane natwe kugeza dusohoka. Turanagushimira ko ikirere ari wowe uhawe itegeka, ukaba uduhaye uyu muco kugira ngo dukomeze tujye muri ibi birori wateguye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro kuko aricyo ryakoze. Duciye bugufi, icyubahiro kigarukira Imana none iteka ryose. Arakoze cyane umushumba. Asante sana mchungaji. Hari abantu ngo batumvise nomero, reka tuyisubiremo. Na wale ambao hawajasikia namba ni 07 07 08 08 10 10 98 28 64. Hari abandi nanone baje nyuma twegereza nubwo tubasanze dusoje. Na wale ambao wamekuja tumekaribisha wengine. Tukomeje kubishimira aho mwadusanze. Basi tunawafurahia aho mwaturutse hose, bahali mmetoka. Bavuze umwegere inshuti bavandimwe, nasema karibu ndugu, kandi mwagize neza kuza gutabara na mmefanya vizuri kuambatana na familia. Mwenyezi Mungu awabariki. Nanone hariho inshuti cyangwa se abakorana na Chaming na mzee Chaming, ari abakorana mu kazi. Pia kuna wale ambao wanafanya kazi pamoja na mzee Chaming, bagize neza kuza kufatanya wenye nchi hii ya Kenya wamekuja kuambatana na ndugu. Reka tubasabe bahaguruke. Basi kwa heshima zenu mnaweza kuinuka ili tuwakaribishe wale ambao wanafanya pamoja na Chaming. Alex. Asante sana, makofi mazuri sana. Asante sana. Umefanya vizuri. Bagize neza. Na tunawakaribisha nyumbani mwa Mungu na mjisi nyumbani mwa Mungu na tuambatane na sisi. Tunasema ni asante, makofi mazuri kanisa. Murakoze cyane. Asante sana. Tumva rero twaha muryango tuyobora naze. Karibu. Basi kiongozi wa familia naweza kupita mbele ili atuongoze kwa kipindi cha pili. Karibu. Bwana sifiwe. Murakoze cyane rero. Asante sana kwa kanisa kuduheza umwanya, Imana ibahereze umugisha. Rero turagira ngo duhaguruke umunota umwe twibuke umwana wacu Mutoni Abigail. Sorry, reka tuanze tusome umwirondoro wiwe. Basi tutasoma historia yake. Abigail yari umwana mwiza mu muryango kandi twari tumukunze. Alikuwa mtoto mzuri kwa familia. Amazina yiwe yitwaga Abigail Mutoni Chaming. Yavutse ku itariki 18 z'ukwa gatatu 2025. Ise yitwa Chaming Alex, nyina yitwa Nyantabara. Cyamwishe
umwana yafashwe asa n'urwaye mu gituza, ataka mu gituza afite n'umuriro mwinshi. Nta kindi kintu wenda bavuze ko cyari gikomeye, nicyo ngicyo nico camwishe. Umwana akaba yaritavye ku itariki 24 z'ukwa gatatu 2026, yaguye mu bitaro vyitwa Ruiru. Ko haguruka umunota umwe tukamwibuka. Basi tutasimama dakika moja ili Sawa, murakoze. Tubanze kubashimira. Mara ya kwanza ni kuwashukuru, Dushimira abantu bose bitavye, baje kuduhumuriza, kwa kila mmoja ambaye ameambatana nasi, baje gutabara umuryango wabuze umwana, wale ambao wamekuja kuambatana nasi ambao tumepoteza mtoto. Mwebwe mwese turabashimira tutavuze mu mazina. Basi bila kutaja majina yenu tunawashukuru. Imana ibahereze umugisha. Mwenyezi Mungu awabariki. Turashimira n'ubundi itorero abavyeyi be basengeragamo. Tunashukuru kanisa ambalo wazazi wanashiriki. Muzukuri mwakoze umurimo cyane, mmefanya jukumu kubwa sana, kandi turabizi kuko mwabanye natwe kuva twagira bino byago. Najua kwanza tu kubwa na shida hii tukaribia, kuva mwakumva aya makuru, wakati umesikia habari hizi, rero mwakomeje kubana natwe, mmesimama pamoja nasi. Imana ibahereze umugisha bashuri. Mwenyezi Mungu awabariki. N'itorero ryose rusange pamoja na kanisa lote kwa ujumla. Imana ibahereze umugisha. Mungu awabariki. N'ubundi tunashimira baca imani bacu, tunashukuru viongozi wetu nabo bakomeje kubana natwe cyane, nao wamesimama pamoja nasi, n'abanyamuhana bose ba Gidurayi na Kasarani, na wa kijiji cha Gidurayi na Kasarani. Mwarakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Wamefanya vizuri, Mungu awabariki. Ndatekereza kuko tudafite umwanya munini cyane kubera impamvu z'ikirere ukuntu kimeze. Basi kwa sababu ya anga hatutachukua muda mrefu, niyo mpamvu tutatwara umwanya muremure cyane, niyo maana tutachukua muda mfupi. Nagiraga ngo famiye bahaguruke. Naomba familia watainuka, baze batambuke hano imbere, watasimama hapa mbele kugira ngo tuze kuvuga ijambo ryacu ari uko batambutse hano imbere, ili tupate kuchukua nafasi ya kuzungumza wakipita hapa mbele. Karibu rero kandi mubanguke impamvu z'umwanya. Basi familia watasimama. Turasaba umuryango, abakwe, abishwa, basi wale ambao wanafanya familia hii bose batambuke, basi watapita mbele. Turasaba rero, turabanza na se w'umwana, mzazi wa mtoto ndiye atatangulia, na nyina, kugira ngo tuze gukurikiza abandi rero pamoja na mtoto. Sawa rero, murakoze. Basi kifungua mimba wake kutangulia.
never imagined I could be saying good. Yeah. I'm so full of pure love. She was only 1 year old. Just beginning her journey in this world. She didn't yet learn how to speak in full sentences, but she spoke to us the most beautiful way. Through her laughter, her smile, and the way her tiny hands reached out to us, she didn't need words for us to understand her life. From the moment she came into our life, she brought a kind of joy that cannot be explained. She made our home brighter. Her laughter was like music, filling every corner with happiness, even the hardest days. That one look at her face made everything okay. Through her time with us was short, it was meaningful. She taught us lessons that many people take a lifetime to understand. She taught us how to love without conflict, how to understand happiness in the smallest things, and how precious every single moment of life truly is. It hurts deeply that we didn't get to watch her grow up. We could see her take her first steps. Yeah. Couldn't see her take her first step. Hear her call our name. Boss, mom, dad, or watch her become the person she was meant to. The pain is real and it is heavy. But even in this pain, we must hold on to the love she gave us, because that's how we never leave us. To my sister, although you are not longer here, though you are no longer here with us physically, you will always remain in our heart. You are a gift to us, even if only for a short while. Your life mattered, your presence changed us. And your memory will continue to live in everything we do. We may not understand why this has happened, and it is okay to ask questions. And it is okay to ask questions, to cry, and to feel the pain. But we also choose to remember you with love, not just tears. We choose to celebrate the day you are brought into our lives. As we lay you to the rest today, as we lay you to rest today, we do so with heavy hearts, but also with gratitude. Thank you for the smile, the laughter, and the love you shared with us. In your short time here, thank you for being our true angel. Rest peacefully, my dear sister. You will always be loved. You will always be remembered, and you will always be in our hearts. May your gentle soul rest in eternal and eternal peace.
uransubije umurisha guha umutima wanjye imbaraga. Amen. Nashukuru Mungu kwa kutupea nafasi ya kusimama kwa siku kuu ya mtoto wako. Mungu apewe sifa. Mara tena ni kuwashukuru nyote ambao mmekusanyika, abakuru n'abatoya, wakubwa kwa wadogo, wazee na wamama, urubyiruko n'abana, vijana na watoto, abazi n'abatazi, wale ambao nawajua na wengine ambao siwajui, inshuti z'umuryango, ndugu za familia, inshuti z'ababyeyi, wazazi, mwese muri hano. Basi ninyi nyote mko hapa, Imana y'umugisha. Mungu awabariki. Ababonye n'abatabonye, na wale ambao nimeona na wengine sijawaona, Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Nuko rero iyo tumaze kuba wakati tumekumbwa na tumeona watu wengi ambao wamekuja kuambatana nasi. Wengi wametukuta hospitali na wengine wamekuja mimi nimetoka hospitali. Lakini Mwenyezi Mungu ambaye asiwachiwe awabariki. Acha nitushukuru wale ambao ni wa kijiji. Acha nishukuru wale ambao wametoka area tofauti. Mungu awabariki kwa sababu mmekuja kutufariji. Tashukuru machama. nibwo ngize ibyago ariko si bwo bwa mbere muri kino gihugu, ariko kandi bacamana agiye kuri ino ngoma nibwo ngize ibyago mu rugo rwacu. Nkabona karakora cyane, nkabona karabicunga n'imbaraga naho mbona uko bimeze biranezeza cyane. Imana imuhe umugisha hamwe n'ubuyobozi bwose bakorana pamoja na timu yake. Yaragenze ijoro agenda amanywa, ametembea usiku na mchana. Imana imuhe umugisha n'abo bagendaga bose. Mungu awabariki pamoja na wale ambao bashimire itorero ryacu. Bashukuru kanisa letu. Abashumba nibo batugezeho babere, wachungaji ndio wametangulia. Imana yo mu ijuru ibapfira umugisha. Mungu awabariki. N'abakristo baretse pamoja na washirika. Hari abagiye ku bitaro, na wale ambao wametutembelea hospitali. Hari abo twasanze mu rugo benshi cyane, na wengi tumekuta nyumbani. Barahagaze barakora, wamesimama wakafanya kazi. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Itorero ryose Imana ibahe umugisha. Kanisa kwa ujumla ndabashimiye cyane. Mungu awabariki. Ugiye ko ndibaye umutima. Ndashimira abantu bitanze bagahagarara, kutolea wakasimama, bakakira abantu ili wapate kukaribia wao. Bararushe, bakoze imirimo myinshi cyane, wamefanya kazi. Imana yo mu ijuru mwebwe mwese mwari hariya ibapfira umugisha. Basi nyote Mungu awabariki. Ndashimira umuryango, ndashukuru familia wacu w'abahire, familia y'abahire, muzukuri bagize neza, wamefanya vizuri. Uwo twasanze mu rugo, twasanze nabo bahageze. Wale ambao tumekuta nyumbani wao nao pia walikuwa. Hari n'abandi baje nyuma yacu, ariko kandi bose baratabawe. Wengine ambao wamekuja bari baturutse mu duce dutandukanye, wametoka area tofauti, ariko kandi amasaha yaragiye na masaa ilikuwa imefika, baritanze baraza, lakini wakakuja. Umuryango mwiza, Imana ibapfira umugisha. Familia nzuri, Mungu awabariki. Ndashimira umuryango wacu, ndashukuru familia yangu, nabo bagize neza, nao wamefanya vizuri, nabo nuko baritanze uwo munsi, nao wamejitolea siku hiyo, bagenze ijoro bagenda amanywa, wakatembea usiku na mchana. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Ushobora kuvuga wenda akibagirwa gushimira abantu benshi, kuzungumza minene wamoja na wengine ni wasahau, ariko siga atabone ko ari umutima mubi, lakini nikikuacha uzaba zaciyeho. mimi nimejipita. Kashi mzee wacu, nashukuru mzazi wetu amaze kumva aya makuru, kati aliposikia habari hiyo, yumva ari ngombwa kuba bagomba kuza, amejihisi kukuja kuambatana nasi. Njyana muri uno muryango, kati nimefika kwa familia hii, ndabizi ko mzee arankunda cyane. najua mzee ananipenda sana, yangize umwana mu rugo, amenifanya mtoto kwa familia,
kubera kuko jewe nakoze ata papa, kwa sababu mimi nimekuwa bila baba mzazi. naravuze ngo sinzashakwa n'umwana w'imfubyi. Nilikuwa nimesema ya kwamba sitaolewa na kijana ambayo hana wazazi. Rero iyo narahisemo byarabaye, Na yale ambayo nilitamani yamekuwa shakana nawe afite ababyeyi bombi. Kaoleka na mzee huyo alikuwa Baza na kugera mu rugo bangira umwana, basi wakati nimefika kwa familia hii barantetesha, basi wakanifanya mtoto wa familia, barankunda cyane, na wakanipenda. Imana ibaha umugisha. Mungu awabariki. Rero ndashimira muzehe, Nashukuru shima n'Imana yamuyoboye mu rugendo, na nikishukuru Mungu ambaye akava iriya hose kutoka mbali akagera hano amahoro, akawasili salama, akaza kwizihiza uyu munsi. ili tuambatane pamoja kwa siku hii. Kubera kuko nagaza mbona umwana yakoze akakantu keza ngahita kamutumira Basi wakati wote mtoto alikuwa akifanya jambo kugira ngo anezerwe, ili apate kufurahi. anasifiwe. Gashimire ngabire n'ugatunganya uwo ni musaza wanjye niwe bucura mwaco. Shukuru Ngabire hata kama hayuko hapa. Uyu mwana hari igihe yigeze kurwara tuja mu bitaro, Kuna wakati amegonjeka tukaenda hospitali, tugezeyo ibyumweru bibiri turi mu bitaro. tukamaliza wiki mbili tukiwa hospitali. Icyo gihe ntiyagiye kubera kuko igihe cyo cyari kitaragera. Lakini siku hizo hakuenda kwa sababu wakati wake ulikuwa umefika. Nshimiye Ngabire hari ijambo yari yarambwiye Nashukuru Ngabire, kuna jambo alikuwa ameniambia kubw'uyu mwana. kwa sababu ya mtoto. Yaramukundaga cyane, Alikuwa anampenda sana. arambwira ngo ago takagira icyo abura pale. Akaniambia ya kwamba Abi asikose lolote nikiwa hapa. Kandi yanamubwira ikintu kubw'uyu mwana Na wakati wote nikimwambia jambo kwa mtoto huu, yacyumvaga vuba cyane. alikuwa akisikia uharaka. Imana imuhe. Mungu amubariki. Kujya hari abantu bazavuga umuryango wabo, Wale wanazungumza familia yao, kandi buri wese nyine n'ukomoka iwanyu baba bagukunze. basi kwenu wanakupenda. Tugashimira mukecuru, nshimire na basaza baje, Nashukuru mama mzazi pamoja na baba zangu na sista zangu bose abavandimwe n'abaje na murumuna waje niwe turi kumwe hano. pamoja na sista yangu ambayo Imana imuhe umugisha mwinshi. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Kanikuganisha abantu Basi acha nitoe poleni kwa watu, bihanganisha mzee wako, natoa poleni kwa baba mzazi, bihanganisha mukecuru ukomeje kuza, hata mama mzazi ambaye amekufa, bihanganisha barakazi banjye pamoja na ndugu zangu. bakomeye. Basi waibariki. Imana imuhe gukomera. Mungu awabariki. Reka nihanganishe abana banjye, Basi natoa poleni kwa mtoto wangu. uzi ukuri uyu mwana Mtoto huu aza wakati yaje ari umugisha mu rugo rwacu, amekuja yaje akenewe, yaje tumukunze, amekuja ambao tunafanya wakati yaje igihe gikwiriye. alikuja wakati ambao unafanya. Ndihanganisha Garase, Basi nasema Grace poleni, ndihanganisha Dr. Murezi wiwe, pia na yule ambaye alikuwa kitolea, ndihanganisha boss, pia boss, ndihanganisha na papa wiwe. pia na baba yake. Se yageze yinjira mu nzu avuye mu kazi, Wakati wote alikuwa akifika nyumbani akitoka kazini, yageze yinjira uwo asanze afite umwana akamumwaka. basi alikuwa akifika nyumbani akikuta kila mmoja akiwa na mtoto akamushyira mu gituza ciwe, anamuweka kwa kifua yake. nikaho twari tuzi wenda ko nyina afite iminsi mikeya sinzi. Basi tulikuwa tunaona maybe hata tuko. Basi nasema poleni. Abigail yagiye tuzamusanga. Abigail ameenda, tutamkuta. Mu by'ukuri Grace yahagaze ava ku ishuri, Kwa kweli Grace alikuwa akitoka shuleni, yasanga mufite
akenshi yagaze akamukangura nimba muhetse akambwira ngo reka musome. Wakati wote alikuwa akikuta nikiwa naye anasema ya kwamba anamubusu. Akamusoma. Mubusu. Umwe na rimwe kanga ko yonamuzotsa kamwiyama ariko akanga. Kamurika kubera kuko nabonaga akeneye gukora ikimurimo kamwihorera. Basi kama wakati wote nilikuwa nikiona alikuwa na shauku ya kumshika na inamwacha. Bosi yagaze ambwira ngo ndeke ngo arengeze umwana. Bosi alikuwa akiniambia niache mtoto ngo amusome ili apate kumbusu. Kamurika kabigeza kuko yaravyifuza. Sisi anataka. Betty niwe wari umurezi wiwe. Betty ndiye alikuwa akimulea. Muzukuri ahagaze haba nubwo ngenda hantu afite umwana ataruhumanyageza ngiraga akiwa na mtoto sikukuwa na shida yoyote. Ariko abana banje ndabihanganishe. Basi watoto wangu na umuryango mwese pamoja na familia ngo mwihangane. Pole. Muzukuri uyu mwana huyu mtoto twabanye iminsi mikeya. Tumekaa naye ariko kandi sinarizi ko ari iminsi twabana. Lakini sikukuwa natarajia. Kubera nagezamo bari iminsi myinshi yo kubaho. Basi nilikuwa nikihesabu. Ndetse nkamwaturaho n'icyo azaba. Na nilikuwa ariko Imana ntiyabikunze. Lakini Mungu bavyumvishije umushumba yabivuze. Kubera ko hari umugeni Imana yaravuze ngo nibasenga tibasenge umugeni arahari. Basi Mungu alikuwa amesema twari kugarura ubushake bw'Imana. Kandi hari impamvu nibajije se impamvu niki cyatumye Imana itwara uyu mwana. Nimejiswali nikasema ya kwamba sababu gani ambayo imesababisha Mungu kumpeleka mtoto huyu. Irahari. Iko. Imana y'ijuru shimwe. Mungu apewe sifa. Agwara wakati alipomweka ejo turi mu bitaro. Tuzi tulikuwa hospitali. Tiyagwaye kubera twagiye mu bitaro kuwa mbere nimugoroba. Arangiza kuwa kabiri nimugoroba. Tumeenda Monday akamaliza safari yake. Ariko umwanya muto yagwaye yarababaye. Wakati mfupi amegondeka. Rero tugishika umunsi twashitse. Wakati bamushizemo ama oxygene. Basi alikuwa maituti. Birangije umwana asa n'ugarutse. Na akasikia nafuu. Amara umwanya baravuga ngo reka bamufungure mu gituza kubera yuko ahumeka nabi. Wakasema ya kwamba wafungue kwa kifua. Mukura muri oxygene umwana araraha. Wakati walitoa hiyo akasikia vibaya. Aho numva izi kibazo gikomeye iyo saha. Basi hapo nikasikia. Ariko Imana yita imugarura byihuse cyane. Lakini Mungu akamwambia. Ariko hari ikintu Imana yari ishaka kundema. Yari ishaka kugira ngo ikomeze. Mungu alikuwa kugira ngo komere. Kubera kuko zaje kugeza kwa kabiri nakiriye ubushake bw'Imana. Ndasenga mbwira Imana ngo Mana wakira ubushake. Mpeze kwihangana. Nikasema Mungu. Kubera nari maze kuzakira. Kwa sababu iriya jambo nasomye. Jambo ambalo nimesoma. Byaraje. Jambo hilo limekuja. Sinari nzi ko ari ukuzogenda nyine. Sikukuwa ntabwo nariko mbitekereza gutyo. Uyu mwana narajyanye. Mara kuryama nagiye ndota inzozi nyinshi zitandukanye ariko ndavuga imwe gusa. Nimeota ndoto tofauti lakini tazungumza moja. Ariko ntabwo nariko mbitekereza ko sikukuwa nafikiria. Ejo bundi ndaryama ndarota ahantu hashize nk'icyumweru nibwo twagiye mu bitaro. Nikalala nikaota kama wiki moja ilipita. Ndota mfashe uyu kuboko. Basi nikaota. Mbona ko turazamuka twihuse tuzamuka umusozi mbona ashaka. Iwe kararusha amaguru. Yari kwandusha amaguru. Ariko naje kubisobanukirwa kwa kabiri. Ndavuga ati mama nyine yari kwandusha amaguru yanayandushije. Juzi ndio nimefikiria jambo hili. Maze kubona izo zose. Je nariko mbwira ngo wenda nzomufata ukuboko tuje ku rusengero. Maybe nilikuwa nikisema. Nariko tekereza ko sinanizi ko azoba ari kwihura. Ataha. Lakini nilikuwa Bwana sifiwe. Muzukuru umubiri uza wiheba ariko kandi ndanezera kandi ndakomeye cyane. Basi hata kama mimi ni dhaifu lakini ninayo furaha. Mumbabarije kurondogora cyane ariko kandi sinzongera kumuvuga. Basi nisamehe kwa alikuwa na majina mengi. Muzukuri hayo nayo amazina yanditseho siyo benshi twamwitaga. Hata majina imeandikwa hapa. Jewe cyane sinyana yamwitaga.
Kuna majina ambayo yari afite andi mazina yagendaga amwita, kuna majina yaragira amazina bagaza bagomba kunseka maze amwita amazina menshi, alikuwa ukinicheka kwa sababu ya akababwira ati n'ubundi uza nyumva nyokongeraho ariko kagabanya. hata nilikuwa nikisema naweza kuongeza na majina mengine. Rero reka haseze umwana wanje, Basi hata nimwage mtoto wangu twabanye neza, umeishi vizuri na wewe. twari tumaranye igihe cy'umwaka n'iyenga rimwe, Tulikuwa tumeishi pamoja naye mwaka na waje mukuruze alikuja nipenda cyane, sana, wambereye umugisha, umekuwa baraka kwangu. sinari nzi ko twomarana iyi minsi, Sikukuwa najua tunaweza, ariko aho ugiye niho heza, lakini mahali umeenda ndipo pazuri. uyu mubiri urwaha, Umevua mwili ambao ni udhaifu wa kuongeka. umunsi warababaye, Ile siku umehuzunika, ndavuga ngo yabareje wari ugiye muri buno bubabare ube muzima, nikafikiria maybe ariko tuzakuzi. lakini haikuwezekana. Rero mama, umubiri urangoye gukurikije amarira, ariko kandi ugenda ube mu munezero, unezerwe, aho ugiye niho heza, naje nzogusanga Mahali umeenda ndipo pazuri na mimi mugambi bw'ubuzima, nitafurahi. nande guha ivuka rishira. Mungu akulaze mahali peponi. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Biragoye kumva kuri uno munsi. Ni vigumu kuzungumza kwa wakati huu. Kuvuga ko Bwana yagusize. Kuzungumza kwa mtoto wako ambaye amekuacha, Ariko turihangana turavuga lakini tutavumilia tubishoboye. Shimira Imana tumshukuru Mungu tukagera hano tukavuga ambaye ametuwezesha na kutuamsha tukiwa salama. icya kabiri nshimiye abanyamurenge banera ubuzima badutabaye. Jambo la pili ni kushukuru taifa letu ambao wamekuja kuambatana nasi, Tukabashimira n'urusengeramo pamoja na kanisa ambalo shiriki batubaye ababyeyi beza abana walikuwa bazi. wazazi wazuri Mungu. Icya kabiri nshimiye cyamani Jambo la pili ni kushukuru chama n'abayobozi bose bakorana pamoja na komiti yake, batubereye imfura, batubereye ababyeyi beza. wamekuwa wazazi wazuri. Iyo twagize ikibazo babaye aba mbere kutugeraho. Wakati tumekuwa na shida hii ndio wametangulia. Imana iweze umugisha n'abo mukorana bose. Mungu awabariki pamoja na komiti yake. Icya kabiri nshimiye hari adutuye Gidurayi. Jambo la pili ni kushukuru area ya Githurai. Iyo twagize ikibazo hari simbona aje kugaragara Gidurayi, Mimi sana sana sipatikani kwa sababu ya kazi, ariko nabonye uburemere n'imbaraga zanyu. lakini nimeona uwezo wenu na nguvu zenu. Imana yo mu izaba yazimigisha. Mwenyezi Mungu awabariki. Nshimiye umuryango tuvukamo w'Abahire, Nashukuru familia yangu ya Bahire, mwagize neza, murasa n'abikoreye, ntabwo mwaza mukora, mwaza mwikorera. basi hamukunifanyia mnifanyia kazi. Mwagize neza, Imana yo mu ijuru yazimigisha. Mmefanya vizuri, Mungu awabariki. Nshimiye Imana baramuvanje tubana hano. Nashukuru ushemeki wangu, Igihe nagize ikibazo nabo baba aba mbere kungeraho, na basi wakati nimekumbwa na shida ndio wametangulia. tubana ahantu gukura umurambo tujana muri moroge, twari turi kumwe. Basi kutoa mwili hospitali tukipeleka moja, tulikuwa Twari pamoja, turi kumwe kugeza n'ubu. tumekuwa pamoja nao mpaka wa leo. Imana yazimigisha. Mungu awabariki. Nshimiye barumuna banje n'abakuru banje bari aha inyuma, Nashukuru brada zangu ambao wako hapa nyuma n'ababyara banje bari aha. pamoja na makazini wangu. Bagize neza, Imana yo mu ijuru yazimigisha. Mungu awabariki sana, Tibagiwe n'abaramu banje pamoja na shughuli zangu. twarabanye kugeza n'ubu, Imana yazimigisha. Mungu awabariki. Nshimiye Imana kuba na bosi banje bamutambuhagaze hariya, Nashukuru kumuona bosi wangu abo dukorana, pamoja na wale ambao tunafanya pamoja kazi. na nijoro bageze mu rugo
hata usiku wamefika nyumbani kandi barakoze na wamefanya kazi kandi bakaba basize bigumye bakaza hano na pia wakajitolea ili wakuje tuambatane pamoja. Imana ibahe umugisha. Mwenyezi Mungu awabariki. Reka nshimire umubyeyi wanje hano Cyane mshukuru baba mzazi. Igihe twagize ikibazo Wakati tumekumbwa na shida, naramuhamagaye nimempigia namwihangana kamwambia pole, komeza na mukecuru pia ufariji na mama mzazi na bashiki banje bari pamoja na sista zangu, ukomere cyane nakwe turakomeye. Poleni kwa sababu na sisi tumeimarika. Tumaze kuvugana arambwira ko udashobora kutazaza. Wakati tumezungumza naye akaniambia mimi sitakuja huko, kandi utaza nta kibazo. Nikamwambia usipokuja kuna shida. Kebwa mu gitondo asubuhi kama saa 8 kama saa 8 hivi twari kuri morgue, tulikuwa moja, nje kumva numva telefone arabwira nyine akatisha imodoka ndani. Basi akaniambia nimechukua gari na kuja. Nange se wabyihoreye? Nikamwambia siwache. Arambwira ntabwo uzakuzirikanye. Akaniambia haikuwezekana, nitakuja. Ndakushimira nawe ku butwari bwawe. Nashukuru kwa ushujaa wako. Nari nibagiwe ikintu kimwe, abaturanyi tubona mu gipangu pia nimesahau wale ambao tunaishi pamoja kwa tubana na irizo hariya, tunaishi na landlord, tukabona n'abaturanyi pamoja na wengine ambao tunakaa pamoja kwa plot. Hari umuntu n'umuki ukagira n'ukutabyibuka ariko yagiye byirengagiza umuntu, ariko ndabashimiye byimazeyo kwa mwaratanze amazu yanyu Nashukuru kwa sababu mmetoa nyumba zenu na nafasi zenu. Imana izabahe umugisha. Mwenyezi Mungu awabariki. Reka mvuge kwa data mkwe nabo. Basi nitazungumza kwa baba mkwe. Ari baramu bacu tubana hano. Kuna shemeji zangu ambao wako hapa, twabanye kukwitanga hano, ambao wamejitolea, ariko bari abo hanze nabo turafatikanya nabo, na wengine ambao wako ngambo nao tusaidiana mu bikorwa byinshi byagiye bibaho. Kwa kila jambo ambalo limefanyika bagize ubwitanzi bwabo, wamejitolea. Singenda ndobanura mvuge fulani, sitazungumza kila mmoja, ariko bose Imana ibahe umugisha. lakini wote Mungu awabariki. Kaba nashimira na mukecuru aje kugenda. Nashukuru hata mzazi wakati alipoenda yaragera tukiza twese, basi alituketisha sisi wote, atuka mugero muzamukundana, akasema muende pendani. Yumwe yagize ikibazo zareba wavo, kila mmoja kikumbwa na shida karibia mwenzake. shaka rumwe musigaye hano, akasema nini ambao mmebaki hapa, sinshaka kuzumva ko ari ikibazo cyabaye wanyatabimenye, muzamuba hafi. Basi mmoja wenu asikumbwe na shida na mwingine asijue habari hii. Nashukuru kwa mukecuru yihanganyiriya n'abana mu bantu bose. Nashukuru kwa sababu mzazi ameimarika pamoja na shemeji zangu. Imana izabahe umugisha. Mungu awabariki. Nabashimiye byimaze. Mungu awabariki. Nashimira abana banje hano n'umudamu. Nashukuru mke wangu pamoja na watoto. Yetu n'umwana. Wakati tumepokea mtoto huu, yaje nkimpano, amekuja kama zawadi. bamwise amazina, wamemwita majina, wakavuga igihundi. Kila mmoja alikuwa akimwita jina yake. Wakaza hagati amazina gusa. Basi wawili wakamwita jina moja, ariko twari mu nzu, lakini tumeketi nyumbani, bagashaka gukikira kwigeraho. Kila mmoja anataka kumshika. None ukagira n'indorerwamo twese tureberamo. Basi ilikuwa kama kioo ili sisi sote tujiangalie. Twese tugashaka zana nje umukikira, zana nje umukikira. Kila mmoja anasema mpeye mimi, ariko Imana niyo tujije amaboko n'umutwaro. Lakini Mungu amemchukua. Umwana uvuka ari umugisha kuri twebwe. Mtoto huyu alipozaliwa amekuja kama baraka kwa familia. Araza amaze nk'amezi angahe. Alipomaliza miezi kama ngapi, ararwara, akagonjeka. Tuja mu bitaro bya Ruhiro, tukaenda hospitali huko Ruhiro, tumaze ibyumweru bibiri, tukamaliza wiki mbili, tukarudi nyumbani. Abana bashikenda mashine ntabwo bigeze bidoga. Watoto wangu kile ambacho nashukuru, hawakukata tamaa, bakora kazi bisanzwe na wamefanya kazi jinsi ilivyo. Wakampamagara baba, mama atakuja saa ngapi? Walikuwa wakinipigia, mama atakuja saa ngapi? Atakuja na Abigaili. Azoza na Abigaili.
Hapa atarakira na kila kutuzaza. Nilikuwa nikiwaambia hajapona, lakini akipata nafuu tutakuja pamoja. Kitondo Grace na Betty Na asubuhi Grace na Betty wakaandika msaza wewe. mmoja anafalisha traka yao Unda kateka chai nduga muri kwishuri. na mwingine anapiga chai, mwingine anapeleka. Baba kushinga sanga bagabanya imirimo. Wakitoka shule mmoja anachukua kazi yake, Kandi ndigeza kazi yo kugemura mama. wananigoja nitoke kazini Kandi tera tukubona musaza bakaryama. na tunakula ndio walala Abashimiye. na washukuru. Shimye uzimaze soreye. Nashukuru Soleil pamoja na mzee wake, ndio tunakaa pamoja vizuri. Amekuwa karibu na watoto wakati wowote. Nilikuwa nikikuwa na shida nikamwambia waangalie watoto, niambie ndugu zake. Mungu Ukiye bwana umwana hapo mtoto akapona, dusubira mu rugo bisanzwe nyine tugaruka nyumbani kama kawaida twishima na tukafurahi sana. tugira n'iminsi mikuru kuri Noel turabona amashimwe y'uko tumaze umwaka nawe turi kumwe nawe. Basi wakati wa Krismasi tukafurahi. Abejo bundi kwa mbere Juzi nilikuwa Monday, umudamu arambwira umwana yarwaye, mke akaniambia mtoto amelala. ndanga agenda umujana hariya ku bitaro, Nikamwambia mpeleke hospitali. aragenda basanga aragana umusonga, Basi wakasema ni pneumonia, amutera urushinge. wakamdunga sindano. Ari kugeza saa 8 arambwira umwana yarembye. Alipofikisha saa 8 akasema mtoto anaendelea kuwa vibaya. Barahagurukiwe na Wakaenda pamoja na Soleil, arampamagara ati Gidurayi wakaniambia tukutane huko Githurai. iva mu kazi gataha Nikatoka kazini nikakuja, duhita dusubira tuja Ruiro, tukaenda huko Ruiro. tugireyo muganga aratwakira Basi daktari akatupokea, arambwira ni neza nura mupira wo gushomba zura ahumeke neza. wakamweka ili apate kupumua vizuri. Tugeze mu saa 6 Alipofika saa 7 badukura twari tuzatujana hati, wakatutoa emergency, wakatupeleka mahali pengine. tuhagera mukuru we mupira nico umwana wabanje ararama, Basi walipotoa hiyo kitu ilikuwa kama kuwa mtoto akasikia vibaya, aratubwira ngo dusubira twari turi, wakatuambia turudi mahali tulikuwa, turara twicaye. tukalala hapo tukiketi. Ugiye mu gitondo baratubwira ntituje kandi ahandi. Asubuhi wakatutuma mahali pengine. Yaje muganga ese ikibazo umwana afite ni kinyabaki, Nilipouliza daktari mtoto ako na shida gani, arambwira ati sukari iri hasi. wakaniambia sukari iko chini. Anandikira igiti nja kuyigura hanze, Akanituma dawa huko nje, ndagenda ndayizana nagiye ingenzi zitatu. nimeenda huko nje mara 3. Bukeye ansubiye kumaza arambwira yageze kuri 6. Akaniambia amefika kwa 6. Numva ndishimye, Nikafurahi, ndavuga mwari umwana arasubirana ubuzima bwiwe. nikasema maybe mtoto atakuja kusikia vizuri. Tugeze mu masaha 9 Nilipofika saa 9, mbwira umudamu ngenda gutende kuri abantu gutaha tutara mu rugo tuje kuri abantu ko bameze. basi nikamwambia mke, acha mimi sasa nirudi nyumbani ili nikaangalia watoto nyumbani. Ndagenda maza daktari hari ikindi gisabwa. Nikaenda nikauliza daktari, kuna ingine inahitajika? Dr. Arambwira nibwo baguriye imiti bakoresha mu bitaro n'imiti irangiye turakoresha iyi. Akaniambia kwamba hakuna kitu kingine kama umeangalia kutoka. Ico gihe naza ngura imiti yose, Wakati wote nilikuwa nikinunua dawa, avugana na muramu wanje uba hano hantu tuturanye, nilikuwa nikiuliza ndugu yangu ambaye tunaishi pamoja, uwo munsi nawe yaje no ku bitaro, na alikuwa hapa hospitali muramu wanje ukurikira umudamu, pamoja na shemeji. tugomba kuganira twese dufatikanye, Tulikuwa tukishauriana pamoja, tugura imiti. tukanunua dawa. Umudamu ndangaje ndatashize saa 10. Basi nikamwambia mimi narudi nyumbani. Ngeze mu nzira arampamagara nisubire inyuma, Nilipofika njiani akaniambia nirudi. ariko akivugira kutamenya uko umwana yarangiye. Basi aliponipigia nikasema mtoto amelala. Yaza kuba ni ubushobozi buke cyangwa iki, Ingekuwa ni uwezo kidogo, ariko uriya mwana twagurishije imiti myinshi, lakini tumetumia dawa nyingi. yaba kugarura ubuzima baragarutse, Ingekuwa ni kurudisha maisha alikuwa, ariko kwari umugambi w'Imana, lakini ilikuwa ni mpango wa Mungu. icyo Imana yavuze. Mungu ndiye ametaka. Sivuga kuri byinshi kuri abi,
basi sitazungumza kitu. tumwifurije Kile ambacho namtakia, agiye twari tumukunze ameenda, tulikuwa tukimpenda, Imana iturushaho kumukunda cyane, Mungu amempenda zaidi, tumwifurije kujya biga. tunamtakia cyane asante sana. genda bagashimira abantu Basi mimi nitatangulia kushukuru watu, itorero nitashukuru kanisa y'abari hafi y'abana ambalo limekuwa pamoja na watoto ijambo ry'Imana na kuwahubiria ijambo ry'Imana rizarifasha neno la Mungu, linasaidia kandi rizarihumuriza. na ni faraja. Ndabashimira. Nasema asante. Nshimira abagire Nashukuru wale ambao wanaishi pamoja abaturage beza na wale ambao wanaishi naye pamoja. namwe batanga ndabashimiye. Basi na nyinyi nawashukuru. Mungu awabariki. Ndashimira Nashukuru familia wabwire ya wengine ndabashimiye. na ndugu, nawashukuru. Imana yo mu ijuru Mungu awabariki. bamanyana yacu Nashukuru ndugu zangu, babaye hafi y'abana wamekuwa karibu na watoto bakibona ibizago, wakati wamekumbwa na shida hiyo, mwarabasanze murabahumuriza. umewakaribia mkawafariji. Imana yo mu ijuru ibahumurishe. Mungu awabariki. Ndashimira abakwe bacu Nashukuru watoto wangu, namwe mwaragiye neza kuba hafi y'iwanyu. Imana yo mu ijuru ibahumurishe. Mungu awabariki. Abamuyumva Nashukuru mako zangu bumvise ikibazo ambao wamesikia ya kwamba mtoto amekumbwa na shida, mumuba hafi, ukamkaribia. namwe bavandimwe ndabashimiye. Ndugu, nasema asante. Shimiye abo bakorana na mu kazi ke, Nashukuru wale ambao wanafanya kazi pamoja na Tami, bumvise ko yagize ikibazo baramutabara, waliposikia ya kwamba amekumbwa na shida ubundi basigara imyanya yabo na wakaacha kazi zao muza kugira ngo mufatanye nabo. ili mpate kuambatana naye. Ndamushimiye bavandimwe. Nasema asante. Imana yo mu ijuru ibahumurishe. Mungu awabariki. Abaturanyi ba Gidurayi, Nashukuru wale ambao ni wenyeji wa Githurai, namwe bavandimwe mwabyumvise mugahaguruka, na nyinyi mmesikia mkaambatana na familia, namwe na nyinyi tunasema asante. shimiye nyina wabo ahangaha, Nashukuru mama yake ambako hapa barumuna biwe, na ndugu zake. namwe Imana yo mu ijuru ibahumurishe. Mungu awabariki. Ndashimira abantu ba Nairobi tuvuge, Nashukuru watu wa Nairobi, nyinyi ni watu wazuri. mu Rwanda tuba tuvuga neza, Na Rwanda, mtu akitenda mema tunasema umetenda mema, pia tunasema wewe ni mtoto mzuri. namwe muri abana beza gutabara, Na nyinyi ni watu wazuri, mwasize ibyanyu, mmeacha kazi zenu hari ibyo mwari gukora, na yale mngefanya, ariko mutanga umwanya wanyu lakini umetoa na kugira ngo muze dufatanye muri uyu mwanya. ili tuambatane kwa wakati huu. Kubabona kwanyu Kuwaona kwenu ni ibyishimo kuri twebwe, ni furaha kubwa sana, kandi imitima yacu irahumuritse. na mioyo yetu imefarijika. Imana yo mu ijuru ibahumurishe. Mwenyezi Mungu awabariki. Ndashimira abana Nashukuru watoto, kandi mwihanganisha, nikiwapea poleni, mwihangane. poleni. Ibi Haya, uko niko Imana yakunze. hii ni mapenzi ya Mungu. Subiye inyuma muri uyu mwaka ushize, Kirudi hapo nyuma, mwaka jana natekereje kuza kubasura, nimefikiria kuwatembelea ariko nzanywe n'ibintu bibiri. na nilikuwa nikifikiria mambo mawili. Uyu ni umuryango wanje kandi nkunda, Hii ni familia yangu ambayo ninaipenda, ariko kandi hakaba hariho akantu kamwe nje katari kanejeje. lakini kuna jambo ambalo halikuwa limenifurahisha. Tanga amatike yanje ndaza Nikatoa nauli yangu nikakuja kugira ngo nze bane nabo, ili nikuje niambatane nao, tubane nabo tuganire, ili tupate kuzungumza. kandi ikiganiro twari dufite Na mazungumzo ambayo tulikuwa nayo, na ilikuwa ni mazungumzo ambayo turi bakeya mu muryango, sisi ni wachache kwa familia, kandi nabo bigana ibintu by'inaha ngaha. na
hao wakaiga tabia za huko. ndababwira bana banje Nikakuja nikawaambia watoto wangu kile ambacho nimekuja kuwaambia, mkazae, mubyare zaeni, kuko kubyara kwa sababu kuzaa ni umugisha, ni baraka, ni umugisha. ni baraka. Abana baranyumvira Watoto wakanisikia nawe na ninawashukuru, ndagize neza wamefanya vizuri. kandi uyu mwana Huyu mtoto yaje ishimo kuri twebwe, amekuja kama furaha. ariko kandi abakuru baza bavuga Huwa wanazungumza ngo nyiri muringi yaje, aravuga ngo nyiri muringi yaje utega ukuboko. basi Rero ubwo ngubwo Imana niyo ifite imbaraga, Mungu ndiyo ako na nguvu kuliko sisi. Mungu amempenda na amempeleka. Acha niwashukuru kandi na ninasema imwe poleni, Nakabara poleni, ihangane Tambi poleni, ihangane. pamoja na ujukuu Ubu wangu nguyu ugiye huyu ambaye ameenda, tutamuona. kandi ntimugire, Usikate tamaa, muracyari batoya, nyinyi ni wadogo, muracyari tutazaa watoto kandi twite neza kuko